Hawak kamay sa paglakbay. Sa playing ground. Yeah! Gawa sa Netherlands. Namiss ko yan. May, kudi mo kay good morning. Good morning. Good morning, Nak. Good morning. Good morning. Kain na yun. Good morning. Good morning! May pa siya nakaligo na. Dito na daan. Busy si Inday. Busy. Kapag-lipstick, mahali ka dahil. Di, ang gahapon pa rin. Oh, where did he go? I'm coming up to the house. Alleen is got in his mouth. Niet helemaal achter. Is it Ano siguro ang mga babae? Nakita nila na light sa lambot nila yan. Compare kang sabi sa baby. Medyo dark. Ang ilay na ka ng lighter. Oh! Oh my gosh. Oh, oh. Oh, nay. Masak na ka. Kung ano. Is that here, Sophia? Kung lipstick ko para tanggal. Nay, bak ay ba? Nee, het lipstick nog. Sophia, niet daar. Hier, Sophia. Yeah. Nee, dat is alles. Sabi. Bak ay ba? Mama, we'll put it here. Ay, tita, we'll put it here. Makina. No. Oh. Ayan ang pandesal ni Inday. Ito yung bilao kagabi mga guwap. Meron pang leftover. Gipanggutom na ang mga batuta. Ayan, nakapisto na. Oh? Nakapisto ng mga bata, oh. Ay, sabi. Sabi, hi. Hi. Hi, Sophia. Hi, Sophia. Are you hungry? Hunger? Ay, Nag. If you hunger? Yeah? Or is you ita? If you hunger? What will you eat, Sabi? Ik also wil. Will you eat? Rice? Oh. What will you eat? Auw, mijn nek. Di? Chocolate? Oh. Yay? I with Rice. okay. Tita? Yes. Go using Kan it? Stuck. More? Okay nog. Will you Sabi? No? Okay. It's makalek mga balangga. Brooche? You want that? No. Wow, ang Jeg har blivit helt kalkulad. Vi har ook ei. Ja. wow, ang andesal ni Inday. Hello! Tingnan nyo ang pandesal ni Inday, mga guwaps. You can order to her. Picture de, picture de. Ay, Oo. okay pa mo kaon. Nangaon naman yung buhay. Okay na, mga kids. It's makalek, mga bata, batuta.
My favorite again. Oh, yun na-excite siya sa bulat. I like to mess. Yeah, you make a mess. Sa mga guwaps, pupunta kami sa playground. Dadalhin namin yung mga bata. Mga chikiting. Anak! Hi. Let's go to the spill time. Yeah? Yeah. Excited? Tuna there. No. Come on. Down. You can atras. Shouldn't down. Of course down. Atras. Oh, what's that? Vitamina. Me. Candy, yeah. Mar, that is vitamin. With vitamin. Hi, Sophia! Where can we learn to? Ah. My playground. Yeah! Ang kasabot. Kaya ko ano lagi siya Dutch. Lehero na. Sabot na guys. Playground. Na the playground. Ayan, ang kanilang mga outfit. So, Dumarnak. Outfit check! Atras. I check. Hi, Sabi. You can atras and they can say your outfit. Hi. Hi. Sabi. No, yes. Bishop Sabi. Amazing. Now, are you ready? I... Put your blanket back. Hello! Hawak kamay! Sa paglakbay! Timsok sa mundo. Walang katiyakan. Ay, maujud na. Di, walang katiyakan, jud dahil. Anak ako mama oh. Ang ko naman, wala may video kay siya. Ano nga ba kanin palit? Ada din ako mapaghapon. Oh, dapat di ay nagpalit ka. Mama, ay, otmo na sila sa country topic. Asa mga sa karon ba? So yun mga guwaps, naglalakad kami papunta sa playground. Excited sila. Naghawak kamay si Chloe og si Sabi. Hawak kamay. Ano, tuyo. Ang isa, suya po na niya. Grown to me siya, yeah. Ah, mga big girl na daw sila. Mga big boy. Benny baby. Like, dinit baby. Babi niya idan. Go to Sabi. Wow! Kruta Sabi. Big Sabi. Big boy Sabi. Inyo yun nak? Baby Sophia. Kruta Chloe. Yeah. Baby Chloe. Hindi na daw sila mga baby, mga guwap. Mga big na daw sila. Mga big na sila. Si Elena na lang yung baby namin. Go to the playground, ha? And then later, Sa mga guwap, nagpas kami. Hi. Here. Hi. 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 Andun sila, Inday, para sa unahan. Andun sila sa unahan, mga guwaps. Nag-order sila tatlo, mga guwaps. Tatlong chocomel daw. murag-kurek, oy. Ayan, ng tatlo nag-order. Ako sa kumpersa sa balay. Marunong na. Oh, kabalo na dito, oy. Si Sophia. Mabuhi na, mabuhi. Yay! Good ka da. Nak, great job. Food snack. Great job. High five. Great job, anak. Ay, nindot pagkakuan ko Ay, kay ang kuan. Ay, dili yun makuan ba, ma? Dili mayabo. Great job. Food soup. Great job, anak. Huh? Ik had bij de mevrouw gezegd 3 koude chocomel. Yeah? Ja. Food soup. High five, mama. Big girl na dyan ka na. Good so. Yeah, wait, ano? Ang mga bata, kita order. Mabuhi na ang tulo.
Mabuhi na way inahan. Sila na lang mag-order. Leka. Masarap. 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 What is masarap nak in Philippines? Lekker. What is the andere? We altijd say la. What is it? Lami. Lami kayo. Yeah. Lami kayo. Lami. Lami. Yeah. Lami Sophia. Ay, na. Nak, sama nagsabi. Sama nagsabi. Yay! Sabi, Khadsa. Where sabi? Ako, amin. Pipilit ko kanya akong anak ko. Si Sophia nagpakarga. Nagsisabi. Sama ko kagamay. Loya sa mga inahan. Gipagka po yung mga bata. Karga. Maayo si aling maliit si Chloe Chi wala nagpakarga. Hindi na ko kadaog oy. Hey, Penina mo. Binyanin mo. Kasi pa na. Tingnan nyo mga gaps. Ayan yung mga shops. Dool ra. Kila Inday yan. Sana all. Balhin na lang ta. Mismo dahil yung luto. Welcome to Yan's Kitchen! Welcome! Ayan. Welcome. Anong ginagawa mo, Inday? I'm wiping the... Wiping the buling. I'm wiping the oil and the molder. Oh, English. Inglesera. Ay, palupig. English sad. Ito na siya kay Briton. Ay, British accent. wow. Uy, dapat pala kanina na-vlog ko yung pag-ano ni Vian ng ano. Ay, may isa pa. Ayan. Ganito dito ginagawa sa Netherlands. Na-miss ko yan. Oy, may uling kami. Balik ya. Na-miss ko yan sa palengke. Mga Inday sa summer. Ito ikagut. So, mga Inday, ayan, naka-prepare na dito. Okay ra ni dai dili matanggal. Okay. For take-out ito namin. Wala na din. For Dapat limpyo din. take-out namin. For take-out. Ito. Para, Yan doon. Out ka dyan. Mao dai like. Was, agoy, ang ginagwapahan. At siya kagwapa. Bili niya li. No ancient friends. Bili na. Alin ancient. okay, Chloe. Rubera na. Opa maka na. This is paper. Opa maka Yeah, the na. road is paper. Kiss Marnak. The road is paper. Uli provera. Uli prova. Ha? Ik wil Israël klein. Okay. Here na Go sit down there, Dan. Sit down. Ayan mga gaps. Ang bilao ni Indayen. Let's try. Order na kayo mga gaps. Yes. Pinoy. You don't like to taste. I mean, I have to fend for myself against it. Yummy? Sabi yun sa da. Lami kayo. Salami. Yummy. Yummy. Kaayo. Kaya oh. Kani. Mama ate it. Yummy. Yeah. Laka. What's up? I baked you please. Beach fish. Tusto so ka na. Indayen. Huwag ni Inday ikat. Tabang ba ito sa Palitaw. Ang usa wala ka kita. Natulog ko mga Inday. Ang inahan.
Hindi niya nakita paano namin ginawa at ang palitaw. Mama, is that go? Mm-hmm. Is it lekker? Kaya din. Kurun. Tanaw na to kay Mara pilit-pilit. Dalibog siya. Hinguling. Lekker met suiker, hè? Lekker. What? Ito sa'yo, sayang. Lekker. Hello mga guwaps, hindi pala ako nakapag-end ng vlog kagabi kasi maaga kaming natulog ni Chloe. I-end ko na. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and share. Bye-bye!